Kei te peta mai anō rā ngā whakatūpato a te manatū prihimana kia hakune te haere ki runga i ngā huarahi o te motu i tēnei aranga. I runga hoki i te maharatanga ake ki te tatauranga aitua kino rawa mō ngā tau 20 i te rātau. Te kaumārua ngā tāngata i mate i te wā o te aranga i te rātau me te ātete ake a ngā prihimana kia kaua rawa e pērā no i tēnei tau. No te whākaraka i tīmata i te tatauranga aitua huarahi mō tēnei tau me te manoko o ngā prihimana kia ika kore. Well, police have got to focus on speed. We don't want people going too fast or too slow because both of them cause risks. So anyone travelling at 5 kilometres or more over the speed limit, police will take action, but will equally take action with people travelling slow and impeding other traffic. No problems going slow, but you do need to pull over and let others pass. Hei tā ngā prihimana he kaupapa e nei ka hōrapa atu ki te motu whānui, kaua ki ētahi rohe anake.